Včera odluka prinešena na Schatskej opštinskej radi i stupi na moc 8 dní po objavljovanju, a potim še može konkurovati za sredstva. Poteraše sredstva dostavalo prek programoh kulturi, a od toho roku prinešeni novi pravilnik okremni za toti namenski sredstva i po slovog načelnika opštinske upravi Romka Papugi o pravilniku nije bude odlučovane na Schatskej skupštini opštini. Včera u Šidze boli i predstavniki ruske matki z Ruskog kerestura. Ih našiva, jak potolkovali, bula u funkciji zakonskog regulovanja roboti regionalnog odboru Ruske matki za Srim zo Šedziskom u Šidze. A zo Šidu včera za Horvatsku pošli ljem 1300 migranti zo Siriji, Afganistanu i Iraku. V noci pošli ešte 2 hajzibani zo 1800 migrantami, a dneška pred poladňom pošol i 3. hajziban za Slavonski Brod, ktorý odvezol ešte 900 migrantov.